Ghana ha no bebo ma baso a Zuba eye adwuma pa na me ade ba kwa de hia me pa ye health concerns ahodo na papa ye tu anamo bi a mani agye ho bra Facebook Nhyira 104.5 say ye bo abaso a aban akrachefo a wo mo ewo eye kuropon no ahodo no metros no sa KMA boss we Richard Ofori Buadi Zuba Mampani enyini mfim abante no ebo adwuma chese ona no nam kwan mu a wo ye yi no health concerns hu bra Facebook be hwade sa de we ohun yen kan ho asem o ene yade a eti atese ene nipa yade wo kromu a yen fa public health serious no sa no ma wi baabi a ye nuane me ekotodie yetimi ma ho ye tantan na nipa betla ho gata so pa na ye de aduane asini ye ton se nipa metonkodi Zuba why ade se wako close hanom down send them to court prosecute wom enye omonko dodo na wo kromu ha they are doing the same thing baby tantan na dia na ha me kura ne se obi bedi divia boss no a wo huhuru mu no ensuo no kura wo huhuru wo mu no ensuo no aye fin tantan no eno na wo de boss aka ni nyina betwim enti se de obedi di ya de be na wo no ho se de na wo no ho no wo de agum no ma aye ni nyina afra because of say assembly no a ese o take oversight responsibility na environmental officers na wo ho no be call rounds no ma hwe se apomuden ehun hyehyeye a ye de ton aduane ne ye adwuma no assemblies no DCs ni bebre omada nti yade ahodo atiate se hepatitis no yade ahodo bebre kwa efa so ton nuane cholera enyenche se atiate se wa ye se typhoid no ne ade just because say the baby a ton nuane ye ni honi etudu baby obi ton aduane na hwese de ote no a na wo imagine say nipa we ni dem kura be yesen ni dem ebe yesen bra Facebook be hwade Zuba why ade wa me tum se sia be wo pani mo fe boti mo tutu o mo tutum damba mo fe boti o mo close that trouble we se sia mo tutu da enu mu ata o mo tu han o mo close ni down o mo fa KMA palox ma o mo tu na se mo na wo ni mo na Nhyira FM. Nhyira FM. Ọmọ bá KMA palox melo kilo kenya. Mo samakata. Mo sama mo sisia. Monsa mo mo sesia Friday mo vom kokot me fa me kwecho It's beautiful. Okay, you don't enti se ohwe eye yewura Zuba anamo a wotu ya ye Local Government Act 2016 Act 936 empower assemblies no say omo ensure say bylaws ahodo be ya adwuma na omo ton nuane no omo betumi adi omo hu ni. In fact, Public Health Act 2012 Act 851 and so criminalize baby a ye ton aduane ye hodo mo enye neat and so ye wa assemblies no wo ho a ye nim baby a ton nuane gata ho pa na obi to mu tan so ne ye ni ehwe na manfo te hu ton aduane yase ye hu ye as assembly no mo nko rounds but the environmental health officers sanitation officers ye twa wo muka ego assembly ho mampani who can say KPIs ni before MMDCs no sanitation is we mu a sa health hygiene mu nyina ka ho DC bia ne importe mu sa no man nyina bi ekoso mo nheda enhwe se ahunidie be ya adwuma particularly ba bia to nuane no ezi e be sha se akodidi akotwitwa
ohwe manimu anya me meba ho ba yebenya wo ho da twa ti wo de opa anye ho nit yebenya atwa na ye de abetoa enkase yegu adwuma nanimu ase yentimi ma won spread yade e wo Ghana ha etimu amo ye mo choba tantantan eni ba bi edidi tantantan no ye be start abom videos wa enti ye bo a x y and z choba na ye de atoso no obi ehwe we ye be ma yade enti obi ansi wo sika bebo enti wo de opa eni honi ensuo no so amode hohoro nchansi ni mu no ensuo ba ko penisi won nchansi be 1500 enam sa ensuo no kro na mu ne ye de 7 krofo no anso ohu se nchansi ni mu ati ni refi se James no obi yade a sa ensuo kro no ade nam mu no ke ye nka pa bibia ese pipe no anase be ye ayi bia ensuo no be sane afiri fam ti ohuru mu ana esane ko ba we ensuo de ohuru mu ade gum no afi no a na sa de nchansi foforo anum na ade ye we health no say amai we kra de ni Dieni ye kodidi nsu ye besa akofa yade Zuba why yade koso aye sa na baabi edidi ni nyina mo nhwe on se gata behwe Facebook behwe we gata na wo no no wa sheda cement so no ma cement ya ma na sifam se chewe se ensuo no eba entimi mfam maami we se adwuma wura no Zuba make sure se ne ho be kire no pa we ensuo yiri wo mpotam ho a wona akoso so you better ne han ai ne ye ho sa Oh yeah! Come on! Nhyira 104. And now, who you want some?